پشتی هەڵبژارتن هەفتەی خزیرانên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê encamên hilbijartinan di demeke gelek Kurd de eşkere bûn. Herçend hetana encamên fermî nehatin ravgewandin jî lêbelê di navbera çend saetan de rêjeya dengên partiya û hejmara parlamenterên van eşkere bûn. Ji bo eşkerekirina encaman ji aliyê rêveberiya formasyonê ya Genîdayî Serokvezîriya Tirkiye navendek hatibû amadekirin û gelek endamên çapemeniya cîhanî jî li wê navendê encam ji bo dezgehên xwe guhastin. Çavdêrên ji bo şopandina hilbijartina ji Başûrê Kurdistanê hatine Enqereyê jî sîstem û teknolojiya Tirkiye ya eşkerekirina encaman pêşkeftî û serkeftî nirxandin. مەسەلەی توانای تورکیا بۆ ئەوەی کە ئەندەرەنجامی هەڵبژاردن وا بە زوویی دەربچێنی پەیوەندی بە ئەوەیە کە تو صاحبی وڵاتی خۆت بی صاحبی مؤسساتت بی و بەرهینان دەکەی لە مەسەلەی تەکنۆلۆژیا زانیاری تەکنۆلۆژی مەسەلەی پێکۆبەستنەوەی هەموو سەردەرەکان و زەختێکیش هەیە لە ناو پەرلەمانیش و لە دەرەوەش بۆەوەی کەوە مەسەلەی فێڵکردن لە هەڵبژاردن و لە دەنگ کەم بکرێتەوە بۆی کە لەو دقیقەی کە دەنگ ژمێردرا ئیتر سیستمەکە خۆی بە ئەلکترۆنی هەموو ئەنجامەکان ڕابکەینی. Çavdêrên ku ji bo hilbijartinên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê hatine Enqere dibêjin, divê hikûmeta Herêma Kurdistanê jî tîmekê bişîne Tirkiye û Sûdê ji vê azmûna serkeftî werbigire. هیوادارین لە کوردستانش ئەم نمونەیە دەبەرەوە پێویستە ئەو برایانە ئەوانەی لە حکوومەتی هەرێم بە تایبەتی ئەو برایانی خۆمان لە لزنەی هەڵبژاردن کار دەکەن لە هەرێم و یان لە عێراق بێن ئەم ئەزمونەی تورکیا بخێنن. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê encamên hilbijartinan di navbera çend saetan de hatibûn eşkerekirin, çavdêrên nêvdewletî jî di raporên xwe de behsa vê yekê kiribûn û gotibûn ji bo eşkerekirina encaman Tirkiye dezgehekî pêşkeftî heye. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji 5 milyonan zêdetir deng hatin dan, lêbelê encamên hilbijartinan gelek zû hatin eşkerekirin û ew encame bi teknolojiyeke pêşkeftî û serkeftî hatin ragihandin. Şarezayên ji Başûrê Kurdistanê ku ewan li Tirkiye çavdêrî hilbijartinan dikir, dibêjin divê ev teknolojiya pêşkeftî ji bo Başûrê Kurdistanê jî bête danan, da ku di hilbijartinan de encam zû bêne eşkerekirin. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.